وجبت الشيخ الشيخ هيو عالم إثيوبيا شيخ وتر أكسو شيخ الشيخ بكما هيو شيخ موسى سوالا أكسو شيخ جهاب جماعة قد شيخ عبد اللطيف متان أكسو ملي اتقافة تمام مجلس در دوادا اتعانا شيخ أحمدي في واحد الإنساء أكسو ملي اتقافة تمام نانو سيتيدا أحمد إبراهيمي في والرئيسة والجين ديمو خبجمتوتا علماء هند خنيم مكان دين شفاهو شيخ متاسبوتي في كسبه الدورة شيخ عثماني في شكل الدورة جرا مقايامي في توندن ديو الرجوجان جوجا هاسواتي مي جوجا كمشوا بيشا وليف سنو بوليان كينيا سنيفو ربي قد سبحانه وتعالى أرجما إساتي شيء مكينيا خنا يروح إلى سلاسة الرا درجيرا وموتما ويانتي إلى موتما جيرا ماتي ربي أمري بريدو تنخني في أزودين سارتي تكينيا الرا إلى صدركا خنتي أمري سقلتما خيس جيرا أكادا سهنا قررتي خنا ربي أسينجي جيروه الدكانا سن كيسا أسكتشيسي تنقون قون قلبي يا أفاني كنن اتهمتو سن كيسا ربي دبرسي الرما خينا أمني خينياو هيادين شيكني أركتا هيادين ربي شيكن كينيا بداسو الحمد لله يا الحمد لله رب العالمين ديرو نوفوان قدو ونتون هدونا لغاياو تري غارا في لغا قطامرو تري الرا الحمد لله آسموتا خينيتي مغالا اتيانتو مغالا ديري دواتي في هرر جدو بكا فينيو شيكن كينيا مخينا إلى قرسومي في ديري دوا إلى قرصا في ديري دوا هرر مخينا ياون تنوان نمركو أسين دورا دبرسي أركي بيخانا مساني شكري ورودن ديا الحمد لله ونني رافتشو هندن دينيه شيخ جمال علي ربي جزا خبرو في عالم خينيا هيو خينيا وان تنا إلى أمتا ميقاتم اتيادي ونتون أرمانو تياسمولته إساف أمو بريه الدولة اتجين كبو جرا سموساتي في أفانيسي واهلن سا هندا وروا قبن هندا هدبسي في سلكني قويا اتيد أمئي وان كان خارا أدو أران تناسيتي أصباس باين غلطي فتشو بربادا خاكنا ربي نمت خيني خورمو خي سلاما خيسن واحد دنبيسيو چو بربادا أكسوم الله هنرام فنگا بوتي غدا هاروري سيكيدا بلچنسا أكانتي بوتا مغالا كرسادا أكسوم الله آنا كرسا غوتمتو هاوس ورقاد يا ورقارسا أنا ستين قدد تكينيا نندچي تنبي خاسر را قلوبي في خوصوبي في كرسا وترجدو دچي تنتين قدد قجيلو تيم بي خيادي روان كيسا خنة درگي دافي بوتما وياري خيسا وان كيسا قجيلو تيم بي والله هاسوني فيا وأكايتي أبر وأكايتي هيك كنو هندن ديو هاسول لي رئيسي ولما يهدون نبوة تفجيرا بقى جوجا أران تنا خنا نوكي شيخ ينتوني تتكاتي كمو بوليس خينيجي ونين بيدا خطون دندين حواس خيني خورمو دا أغتا إتا إثيوبيا دا هركم بتورمو تخفتي جيرتي وني شيخ إبراهيم جي وان لغاتي أرى أورمو نهيدا تفتان بولي ينكي يا أدوين كابا كبا أكي كابا كبا في بهاديهان nuti waan taayitaan ka oromootti kuttee fi akkaan nu laallachaa jirti yogguu gadiin dhiibamnee kaabaan dhiibamnee qiblaan dhiibamnee cufaa hin dhiibamnu akka reefu shee Ibrahim jee osoo rabbiin xiqqeenya na deebise hidhachuun barbaada arraas akkuma gaafa dargiidhaatti sameen nu geessaniidhaaf gaaratti baqachuumi hidhannaa san illa obboleeyyan keenya gaara deemuu dhiisa aduwwii alfa teenyarraa mirga keenyarraa taayitaa teenyarraa deebisraa تكيني قالتين بقتنا أكودرت مقالا ورقدتي أبوليك يوانا دقيمتني إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم هدوغ لتوما أبوليك يورش الجمالي وجي وانتنا أرقم سيسو خيتي شورا قداتا باتي هاقل توما نينجا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر رعاكم الله تكبير كامل شهادة بس إنكوا شهادة ويسين كمتي كمل أمي علماء كينيا إسرائيل كوبوتة ثاودا جرتي هنتو كمل أنا فرق كله جدي مودا جرا لوان إسرائيل كوبيسري أو لال شورو أنا فرق كله إسرائيل كوبوتو جرا لدان إيش جرا ولا كان جرو كنا كنا يدو كوبوتا جاي تدري كنا رابين وان أذكر ويالتي أباش مو بشيء نسا بشيء درجافي أبو مالدا درجافي
دربا دربا درما أبوتي أبوتي تقولها تكنيكني مالتي هاي جلدنا جرا لكن تادي فما والكتاي سجرن أوبسا ربي وآمين كي آمين جي آمين جي وهم تبيشن لا ولك تمامتي تاو تبدو إيفا واجه بيتر خلو أوبي دا وهم تنو وان أزدرا هذا الرنوديما هذا إيجا ندقى مامي وان أزدرا وياني في بشي في قشي في أهباشي في درقا في درما في دربان هندنو قده arra ulama wali qabde wali marte achi qabde miicirte baaru zuluma bakka jansaniin isin irraa ga'uu deemti cinaa irraa hambifattamoo hundi haa wal jala yaatu maal jettan xarafa tokkotti hamayxee haftumoo muka hunda jala haa baatee deemtu takkalleen isinitti nafi warra qarsaa hin haftu meen hambifnu warri jettan sabo dhaaphu harka gad hin deebisini aboo ati maaliif achiin warra ol qabdee hundi haa baatu balaa qalaan qarsaa keessa haa yaatu qarsaan haa qulqullooytu toohidaan haa lulluuqattu arra booda qarsaan haa xaliilooytu sheekhaa mawwatar haa fakkaattu akkasiimi mee takbiirtaa haboo dubbii ajaa'ibaat obboleeyyan eda dirree tanarratti hedduu qabsaa turattu daqiiqaa takka du'aa'ii tarra kutuun taane ijoollee dargaggoodhaa madraka kana bareechuu fi sharaa kana dhaabuu fi dirree tana bareechuu sagantaa tana akka miidhagdu godhuu keessatti shoora guddaa taphatan akkasuma manguddoon hayyoonni Toofiq Abdullaafaan namni maqaan dhawamee hizaabamee hin dhumne qaaxiraa warra bulan du'aa'ii qaamni nageenyaa ulamaa'in teenya akka nu gootu barbaannaa jiran ani nin tuqe malee godhuu fi miti saniif galata isaanii rabbiin haa kafalu ulamaa'in booda du'aa irra buufti fi asumaan sagantaa gama abbaa sagantaa obboleessa keenya jaalatamaa fi kabajamaa daa'ii beekamaa Sheekh Jamaal Haaji Yuusuf khani sheekha keenya Sheekh Jamaal Aliyyiti wajjin makiinaa qabee nuu dhufe gama keessummoota kabajamotti achi isin tarkaanfachiisaa ni jaalattammoo akkami ni qeebaltanii mi jarjaran taatu Sheekh Muusaa fa'aa as keessa jira sagalee akka isaan hin dhageenyetti dubbatu jira Sheekh Usmaan Durrii fa'aa as keessa jira Sheekh Maamad Arrooyilee fa'aa as keessa jira Sheekh Abdulatiif Mattaan fa'aa as keessa jira Sheekh Yaqiin fa'aa as keessa jira arra waan silaa isinitti haajamtan min ayyi nooy isiniif gabbaasu deemanii ni qeebaltanii warra qarsaa dura ni yaatanii arra fedhu laaqannilleen haa hafu akkam jettan mee warri akka kana numarraa dhuga jettan takbiir sheekkan bargumaata hedduun isin dhufanii dhiiroo warri qarsaa kun gatii teenya ni beekaa way nu dhiisee yaa'a je'anii shaakalu jiranii ni yaatanii hiyyaan warri jettan mee takbiirtan santaanan qalbii takkaan isin eeggatan sheekkan keenyasi gama sagantaadhaa Sheekh Jamaal Haaji Yuusuf nama dheeraa ajaa'ibaa madarakni kun itti gabaabbata hoggaa lafaa ol ka'e bar dubbii ajaa'ibaati bar nama ajaa'ibaati yoo halooyitaa mataa gubbarraa baase malee madaraka kana eda odoo isa kuma qabaatin jaarree dhufuudhan jira nama ajaa'ibaati har'a nama addaa arguu teessan mee gara isaa isin dabarseetin jira takbiirtaa dannaa simannaa takbiir Sheekh Jamaal Haaji Yuusuf kana qaceelloo takeekkadha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين خانوس الدميسي علماء تنجاس الدميسي ربي خان ديبون باسي ديبون تنديبسني الحمد لله رب العالمين جاء durarratti wanni isiniin jiru aduudha tana sa'aadha tana keessummoota kana fuula nutti guurina yenna warri sagantaan heddummaatti beekaati
namni as dhufe salaamtuma haa jedhu jennee gammachuu haa waliin ga'u jennee hunda waliin ga'uudha jirra akkasuma waliinuu hunda waliin ga'uudha dandeenyan sahina ka dubbatees kan dubbatin irra guuttata inshaa Allah guyyaan irraa guyyaa gammachuudhaati ani sagantaa qabaadheetii bikaniin olke akkuma guyyaa kaldheen gaddaa sooshaal miidiyaa irratti gama feesbuukaatii fi gama adda addaatiin makiinaan gaddeemu jiraachuu agartan obboleessa kiyya saahiba kiyya Sheekh Jamaal Aliyyiitii wajjiniin taanee konkolaataa kana finne halkan guyyaa khamisa oolle galgala sa'a afur irra bilbilee makiinaan harka seentee baru ganama yaanaan anje Allahu akbar achumaan kaanee akkasii kalee dhufnee as oollee dirree dhawaa oollee amma dhufnee jechu amma wanni nin jechuudha deemu eeysarraa ka'eeti obboleessi keenya eeysa gee akkamitti konkolaataan kun dhufe waan jedhu gabaasaa isarraa dhaggeeffanneeti qulfii hadiyyaa harka isaatiin fuudhee harka muftii keenyaa sheeka sheekkanii abbaa keenya kan guyyaa dhiyoodhaa majliisa isaatitti makiinaan itti aantu ta'e eenyuuti jennaan sheekni keenya Sheekh Muusaa Su'aal akkam jee baay'ilama rabbiin qe'ee teessitti abaada keetti seene sannaa guute hoodhoo jeetii isaatiitu qulfii sheeka keenya kanna amma sagantaa gama obboleessa keenya Sheekh Jamaal Aliyyiitiin dhiyeeffadhaa Sheekh Jamaal Aliyyii takbiirtaan naa dhiyeessa Allahu akbar jidduudhaan ammoo hamma obboleessi keenya dhufu wayiin dhaammachuu barbaada ni dhageessaniimi karabbiin jaalala islaamaa jaalala ulamaadha jaalala walii nuu kanne alhamdulillahi rabbil aalamiin jaa ammallee firqaa jibbisiiftuu ni dhageessaniimi firqaa maqabaaftuu firqaa hinaaftuudha heddummaatee jira warra taargaa khiisha keessaa fuudhee namaa kan nuu jira bakka toontu waayiifiin dubbadhe hanga makiinaan tun as dhaabbachuuf ni gammaddamoo ni gadditan warra gaddee jira warri sooshaal miidiyaa irraa gartaniis ni jira olola adda addaa kan oofuu jira kan silaa makiinuma tanaafuu ifiifis bituu hin dandeenyeeniis hin binne kabite garaa isa gubuu jira firqaa san milikataan isinii dhaggeeffadha namoota islaamaa kana hunda maqaatti baafteeti asuma ta'anii firqaa akkanaa jira maarree biyya jira mee nagarsiisu jetteen hin himu nama meeqaa jira himi jettan nagarsiisi jettan hin himu achi deemee harkaan hin qabatu firqaa maqaballeeysoo firqaa hinaaftu ulamaa islaamaa maa jaalatanii maaliif namni tokko tahaa jettuu jira bakka agartanii firqaa maqaballeeysituu nama duuba deemee maqaa nama balleeysu xiqqaa ta'u guddaa ta'u dhugaa akka ittiin tadhin isinii dhaama Allahu akbar saniiban egaa seenaa siidhaa hammaan irraa babbeekurra isaan narra beekaa isaatiituu narra beekaa waa xiqqoo madarakii irraa gabbu'a eeysarraa ka'ee eeysa akka gahee gabaasa oowwaa afaan isaarraa obboleessa keenya ka akkaan jaalattan mee osoon ittiin kannine maashaa Allah rajaa awwatti as tufame bakkaan rabbi nuu haa ga'u ija haasidaa irraa haa qabu hattaa ija nama jaalatee illee irraa haa qabu bo histiin godhinaa du'aayi godha maashaa Allah irra deebi'aa jaa obboleessa keenya abbaa badhaasa qabatee dhiyaatee wajjiniin turtii gaarii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرك الرتي أصلا ناسون جل كبني نمني أسرنا نادياتشو كبو زيدي سكري دا أبوليس سيف الدين سكري نبرة رفع أسانابتو حاسواس سنيب قدا يوغدو باتي أسمت بنا نبرة أدابتو زيد إن شاء الله وانين نسلين جو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
makiinaa sheekhaa ni gartanii ijaan agartanii makiinaan tun maal akka isiin taate eenyu akka bitee akkamitti akka bitamte saniin gabaasa isinii godhuu barbaada dura sheekha keenyaaf makiinaan tun bitamuutti gammaddaniimi anammoo haga makiinaan tun bitamtee na gammachiifterra gammachuutee isan tuturra na gammachiise maaliif jennaan makiinaan isin keessaa nama garitti yoo haaree taate malee nuti magaala jirraa makiinaan hedduu nutti haaree waan hin ta'iniif ani irraa wanni natti haaree ta'e gammachuu isin sheekha keenyaaf makiinaan tun bitamuudhaaf gammaddaniitu wallaahi wabillaahi isan turra na gammachiisa. Ammoo osoo naasawatti hin seenne Projektiin makiinaan tun bitamuudha akka isin xumuramtu namni akka isin daddaftu godhuu irratti namni sababa nuutee nama lama tokko obboleessa keenya Zayid jaaniin isaa obboleessa isaa karra guddaa Sayfaddiin jaaniini ijoolluma Haramaayaati Haramaa uummatana dhalate fagoo dhufellee isinitti hin fakkaatin. Inni lammaffaadha sheekha keenya sheekha isin akkaan jaalattan Sheekh Muusaa Suwaalaa yoggaa makiinaan isaa bitamte yaa Jamaal Aliyyi meelatti asjiin anjee finna qabee osoo shee ammoo wataniin bitamin makiinaa tan akkamitti yaabbadhaa naan jee. Wallaahi wa billaahi anaa bitaa nam tokkollee yoon hojii na gargaaruu baateesi sheekha bismillahii iseen yaabbadhu makiinaan hoggaa dhuftee hin jeen. Wayyaa Jamaal akkaan itti yaabbadhu hin qabuu akkaan itti gabboohuun hin qabuu jeet. Abdii teenya makiinaa tana irratti ol ajjechuu sodaatee eega rabbiitiin nu abdatee Sheekh Muusaan irratti ol ba'e. Hoggaasaniinan baatii takkaa gaditti makiinaa tana binnee fiduu qabnaa jee murteesse. Obboleessi keenya Sayfaddiin makiinaa tana Dubaay irraa biteeti hanga isin itti dhuftuun beeku wanni harka namaa jirtu. Wanni harka namaa jirtu guyyaa isin geessuun beekan jee makiinaa gurgurtaa makiinaa qabaasan gaafa dhufteen gurguraa tanuma bakka gurgurtaa dhaabbattu san bituu qabnaa jee murteessee silaa alarraa bitanii fiduu fi asii bituullee waa xiqqoo garaagarummaa qabdi. Dubbii Sheekh Muusaa tanaas itti himee ammumaan tanatti guutuu qabna jee ka biyya tana hin jirre ka biyya alaa jiru ijoollee isaanii tana bilbilee Sheekh Jamaalii wajjin ta'a makiinaa irra deemaa laalaa. Bita wahuma fedhaw yoo ta'e arra dachaa meeqallee ta'u ni kafallaa jeen makiinaa tana hoggaa bakka gurgurtaa dhaynee gaafannu miliyoona 13 qarshii takka irratti nuun jaan jechuudha. Nuti makiinaa miliyoona uummanni keenya irra guddaan maqaa namaaf beeka malee maallaqatti ni hin beeku akkasiini. Nutti ulfaattee jennaan rabbi kadhannee yaa rabbi nama nu gargaaru nuu fidi jennee abbaan makiinaa rakkuma teenya laalee eenyuuf bittanii nuun jedhe. Shee amma watarii jenneen. Eega shee amma watar taate gatii ani murteessini hanga haa irratu yettan isin irrisa fudhadhaadhaa nuun jedhe. Gatii ta Dubaayii bitamtee dhuftu sanii gaditti obboleessi keenya abbaan makiinaa yoo makiinuma tana dhugumaan shee amma watarii geessuu deemtan maallaqallee guutuun arganne miliyoona 3,650 nurratti hafe sangizee feetan fiddanii makiinaa fudhadhaa deemaa jee ulfii halkan sa'aa 5tti nu kennanii sa'aa 5 fi walakkatti bakka makiinaan itti gurguramtu dhaynee gaanii ulfii wanni itti qollofan maal jettaniin hulaa ittiin qollofan habba 4 bananii asuma keessa kaanii isiillee waliin dhufte furtuun Addis Ababatti hafte. Sheekh Jamaal Hajiitti bilbilee ana Sheekh Jamaal Hajii Ustaaz Haydar abdii bilisummaa taanee nama sadiin karaa kana akka jawwee miilan qabneetti bororaa lafarra fiigaa dhufne yeroo gabaabdutti alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Bittaa makiinaa kanaa irratti namni dura galateeffadhu gaafa duraa waggaa tokko dura makiinaa Sheekhaa binna jeen nama na dhiyaatu namni waa kadhatu heddummaate nama hundan kadhannu nama muraasa enne waatsaappii hiine waatsaappii sanirratti birrii miliyoona 2 fi waa waliin qabne birrii san
makiinaan magaalaa keessa deemnee waan dandeenyu sitti idaanee birriin miliyoonni lama makiinummaan bittuun jiru amma yoo waan karaarra dhaabbataa taate malee ni beeytaniimi isin warri magaalaa ni beeytaniimi akka wanti sheekaarra nayne sheekaan waan jennus wallaallee jalaa banni Seyfaddiin Sukkareedhaa birrii san fidaadhaa yoo miliyoona 10 taate sanaa itti hidee bitaayiin hunjee maallaqa akka wanti sheekaarraa baafnee birrii sanitti daballee namuwa anis itti dabalee innillee itti dabalee ani isaa anumaa keessaa hin jiru irra guddaan isaa makiinaan tun bitamtee akkasit dhuftee makiinaan bareedduun burtukaanni mandariinni maal fakkaate meelaadha waan inni isinii mo'an nama magaalaa jiru waa'ee makiinaatis beeku makiinaa tana haga arraatti biyya tana keessatti namni bitatu dirjitii jajjabduu qabeenya qabdu warra gartee maallaqa miliyoonaan lakkaa'uutu bitatee oofaa jira malee namni dhuunfaatii sin oofatu karaarraa sin dalaytu uteela gurguddaadhaa fi dirjitii gurguddootu makiinaa tana bitatee oofu nuti immoo akka ummata islaamaatti dirjitiin teenya guddoon majlisa ilmiiti akkasini abbaan ulamaa'ii biyya kanatti amma namni umriidhaan jiru ha umriidhaan cufaa olii ilmiinis cufaa olii namni nuti beeynu horii keenyaa miti mataan keenyaa anta wa maaluka li abika akka nabiin jeesanitti nuti qashee amma watan ani hedduu kana ajaa'ibsiisu ani waan kana keessa qooda qabaachuun itti hirmaachuun nan ajaa'ibsiisu namni andarasaa sheekaati sheeka birattiin guddadhe ilmi hangaan dubbadhu kanallee sheekarrattiin baradhe waan ajaa'iba isinitti waan guyyaa osoon ifi makiinaan qabatin osoon marii harkaan qabatiniin dhiiroo ishee amma watariif makiinaa akkamit binnaa jee haasawaa ture isaan bakki yoo hundi ni beekan alhamdulillah wanni sun arra naa xumuramuuf gammachuu na dhagayamterrallee akkuma reefu jee akkuma nan gammadu sanitti edaan isinis gammaddanii gammachuu ta'e isantu na dhagayamirra tabira ani wallahi Seyfaddiin ni sin beeku ni sin agarre maqaa isaatii sin beeku nama tokko bira dubbadheetiin aboo makiinaa takka shee ammoo watarii binna jeetiin dadhabee jennaan tokko akka keetii qisuma hunda makiinaa shee ammoo watarii binna juun jira isaa wajji walitti isin fiduu naan jedhe eenyu jee gaggaafannaan milikkata isaa akkanaa ka makiinaa akkanaatiin deemu jee naa hime anaa bii kaapitaal keessa dhaabbatu achi nan dhufe Seyfaddiin si salaamu alaikum wa alaikum salaam yaaboo makiinaa takka shee ammoo watarii binna jenneeti makiinaan nu dura deemti dadhabne wanni hundi nama dura deemti akkam jennaan ta akkam bituu feetanii nun jedhe takka badrii doolan ta uteela isaa keessa dhaabbatu tana bituu feenaan jedhe isuma san rabbiin nu dandeessisee binnee finde jechuudha kanaafuu baga gammaddaniin isiniin jaa namni galatoomfachuu fedhu arra namni maqaa dha'uu fedhu nama makiinaa tana gatii isin murteeffadhaa waan feete yoo sheekumaa bittan anis nama silaa sheekaa bituu kafalaa nuun jeessan nama dirree dhawaati asuma dirree dhawaa kana jira nama namuu beeku isaafillee ogu takka haa galatoomnaa jaan itti aansee akkasuma ammas namni nama makiinaa sheekaa binna jennaan darasaa sheekaa tokko sheekaliif ni beeytani sheekaliif isaa fi anatu wajjin eegalee nama qarshii 10,000 itti kennee an irraan fuudhin jeeni inni irraa fuudhee jira nama qarshii 20,000 an itti dhaqee irraa harka kiyyaan irraa fuudhee jira nama sheekaan makiinaa bituu deemtani eega makiinaa sheekaa bituu deemtan jee 500 nu kennee jira dirree dhawaatan Allahu akbar nama 400 nuti ammas waan isinii galuu qabu qulqulloomina keenya akka isinii himnu maallaqa makiinaa sheekaa kanaan binne qarshiin takka akkaawuntii kiyyaa wajjin waliin garree akkaawuntii sheekarraa is kiyyatti seenne akkaawuntuma sheekaatti kanneen akkaawuntii kanaafuu hundi namaatu haa galatoomu wanni namaa kennan hadiyyaan beeytanii hadiyyaan wanni laalamtuun eenyuu kennee eenyuuf kennaniidha laalama malee gatiin sii maaliin ni laalamuu jaan hadiyyaa kun namaa bitan ililliifa namaa kennaniimi ililliifa namaa kennanii ililliin ittuma gammadu malee namaa namaa gooti kanaafuu hadiyyaan
eenyu kenne eenyuuf kennamte maaliif kennamte jechuun laalama jaan ani waan ajaa'ibsiisu she'aammoo watarii arra makiinaan bitamurra haga arraa turusii turre ajaa'ibsiisu jira. Makiinaa tanaa miti sheekha keenya manallee jaarree fi jirraa dirqamatti. Makiinaa tanaa miti xayyaaraan illee yoo deemuun ta'e she'aammoo watarii hin binnu. Ammoo har'a nama ajaa'ibsiisu har'a nama gaddisiisu nama makiinaa tana guyyaan an fuudhee gaxoofu har magaalaa keessatti ijoolleen footoo kaaftee feesbuuk irra maxxansinaan maallaqa sheekarraa fuudhaniiti maallaqa sheekaatiin makiinaa bitanii ittiin faarfamanii jee sanuu nama hangam takka nurraa fagoo haga dachiisamii nurraa fagoodha haaqiidaa biraa qabu firqaa biraa jechuudha warra ulamaa arrabsu warra gamaa gamana jiru san turre na ajaa'ibsiisaa balu jeellee isinitti himu hundaafuu bagaan gammadee baga gammaddanii akkaanan sheeka kiyya jaaladhutti jaalachuu keessan bagaan arke naggaateen har'aas nu wajjin dhufan nama sheeka waa godhuufi miti har'a qabatee deemmachuu fedhuun achi laal warri kana tattaa'u kun hundinuu gammachuun makiinaa sheekaatuun tuni nu bira qorqorroo numaati miti makiinaa onni jaan qorqorroodha. Wanni nu gammachiise hanga hawaasni keenya sheekan isaaniitiif gammachuu qabaniitu na ajaa'ibsiise ergaa takka qofatanii hin jedhu fedhu irratti haalaallannu akka har'a sheekha mawwatarii binnetti boru sheekha abaluuf haa binnu inshaallah irratti dalageen hatti aanus akkasumatti binnee fi isin garsiifna isinin jaaladhaa naa galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. شيء قباسة خلو نبر اللي لال أوكي نبر لال خنا وري مخينا خيسا قود اللي إنشاء كبوي ساني أما اللي مليون سدي في خمر بجا في شتمان الرتيه في أكم تاننا ديمة مخين مفهوم ديمي نور ديسيجان أرجع خلولا دعائي قدا فك غاريت استين قرينا إن شاء الله يوم مخينا تو شيخ قدته makiinaan gaazaa nyaatti moo elektirikaan aan jetto koreefu karaa kanarratti jennaaniin maaliin niyyadhameeta guyyaa makiinaa Sheekh Muusaa binnu nama tokkootu litira 3 anaa itti naqaafii je fedhu amatatti fedhu aman lamatti haa ta'u ani immoo arraan tana maaliin niyyadhe anaa fi obboleeyyan keenya litira 5,000 مادي أوجي ولي قلت قوله أبو خرادي من كتبني تبرك أن سني شيء جازة سيل ركعتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خد ولي وطن مالك خلقو سول ردي بيبسي ها كون تيجي خراب قلت كده وانا مو جامسن مال الراجامته إيسا خاته إيسا تهاسونته شيخ أوجي نمو قادو بيف النجتيني هاسوينا حركة خيني كل سمون تيني كل yaanni keenya qulqulli sheekan keenya maallaqa isaaniitti haajamuu dhiisi keenyaahu hasaaniiti inshaallah amma duraas waa hedduu dalagnee isin garsiifnee jirra gana namatti aanuufis binnee isin garsiifne inshaallah. Allahu akbar. Mega debi Sheikh Jamal tarataka nutis oda keenya baana hototis oda keenya baana isaan oda isaanii baatanii bi قود إنسانين بانه نتوه قود خيجن بانو شيخ جمال هدو جالة تنا كسيبي مين مني شيخ جمال جالة لتوار كاميركا مال جاتمو هدو جالة تريبي مين مني سيف الدين سني جالة نجد توار كاميركا هدو جالة تريبي مين رب الفجر كايساني والعفور أستاذ جمال أبي ودلاي جايبو ودلاي أدوين سا ودتاج وتكابو دي قرتي سيف الدين ودلاي أدوين سا ودتاج يوم الدليل مي يوتنا دكتور أبي فورة درو رابطة كزين نكسرتيو أنا نما فورة سين نما بدأت سنة من بيت تاكيد كمان اتناتو فهمها أولما هاوتشيس اتدابس يوم الدليل ربي سان هاجم ماتشيس هدو قمنة إسانتي أنسلة أبولي سخين أستاذ أنس محمد قمتشو تنرت وان النجو هوقاتان قام جاءوا لعرم مو بكسن اللي نجرت دبين
وانجو بنا خرا بناف قيان بخير قيان جبان جتشو خيام قيان أنا إلي موكلتو خيس جرو أنا جرابا قدا جرو أنا شيخ أحمد وتر كيس جرو أنا أستاذ جمال علي جي خيس جرو خشنفا أستاذ نسي رفجرا إني ريفنتنا شيخ جمال حاجي نمغا حال مليديرا قرتني شيخ أنا سمو نمغا بابا دا إسان رفجر الله أكبر تكبير شيء أنس كان هدو جالة النفقة تكذيبه إنه ما تيجي نابيت دفعي ستجيسن كتشيسو هو درانو بق أدم دبا نرجع فتشجرة هكما تنفتو جرو أستاذنا ستين سندبر سجمت سوتنا أول كبسيسة أنا كرسا جمت شوارع سجمت تني أول كبسيسة وانا نو هنجيجرو دوايسي بربادو أول كبسيسة وانجو جارا مجرور أترى راسولو رايسا كننا الله أكبر بتكبير تكا كمان أنجارا همونا تدويت كمسين ما تكمرن تدبرتو أسين ديرنا تسيلتو الله أكبر تكبير لو استاذنا تسدو سيدين جاي سويجين تبتي غاري يلا ورا بدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فدا شيخوتي بيا فدا علماء بيا فدا شيخوتي بيا هابات البودي فدا علماء بيا هابات والمن جرب غدا كبسول لك المهيبن حقافل مناني مونا حقافل مناني مونا يومس ويانين كفتة تبرا رفتة يوم صدا ننتنيا حواسا خينيا حواسا قالي حواسا قاري حواسا ناقرسا خم قالوا تخينيا في باديان أنه يصير رفتم من قدو في هاون كيرو في كرين شيكوتا في درسوتا akkasumas hooggantoota aanaa keenya kan aanaa garsaarraa dhuftanii bakka kanatti argamtan qaama nageenya kan eegumsaa fi simannaas nu gootanii nu boonsitan akkasuma bulchaa aanaa keenya kan karannoo afaan dhufanii simannaa bareedduu nu godhan bulchaa nageenya kumaandara keenya akkasumas ulamaa'ota keenya kan hooggansa majlisa godinaa fi maayasiitii irraa dhufan akkasumas majlisa dirree dawaarraa kan dhufanii bakka kanan nu keessatti argaman abbootii majlisaa barsiisota diin barattoota diin kabakkatana jirtan hunda keessanuu baga gammaddan baga gammanne isiniin jechuun barbaada Allahu akbar Allahu akbar shayni keenyaarra makiinaa harkatanii makiinaa namaa dura harka qabachuurraa nuu bahanii makiinaa isaaniitiin manaa bahanii bakka barbaadan ga'u nu gammachiisu mee namni tanaa gammaddan harkanaa baasa الله أكبر نمني تناجد دورو مال جتنين نمني تناجد قد ثاني تنادوني موتوا بغيظكم جنان نمني علماء تيجا جمدوني سنجمدشين نمني شاما وتر بخاري زمنا جمدوني سنجمدشين يوجرات الشيطان قم مال جتنين نمكسي شيطان ومال جتنين شيخ الله صوته نمني جمبچو شيخا تارا تنا في جمبنه مال جنن شيطان نن غره مگا سلفا بابته مگا سلفا بلليست تم مگا سلفيات ديويام تينا فدان دبرتوتا كينيا خجارسي رفوره بره خطني جرن غره سنيتو آباش نمر رويتاتي آباش نگان گودا خجرتيسي غره سني هنا فارت لگمتي شام وتركاي مخينا اركچادا اركتا فرول برا برو جرتين بان شيخ جمال علي شيخ كينيا ابو بليس خيج سيف الدين وجين ثاني وان كانوا قرون نمم داوني گمچيسان دينو گمنه اوسما گمنو مو ور گمچو دبه گمچو سالي نبيينا قودام تتافي گرو جو اتو نمار سامبان
ulamaan teenya waarkachuun ulamaan teenya yaabbii isaaniitiin nu deemuun osoo nama gammachiisuu gaddii isaanii akka Sheekh Jamaal dhiyoota na jaani gammachuun uummanni naa gammadan osoo na gammachiiftuu gadda saahiboota warra dur walitti dhiyaannu tokko tokko hoggaan harkumaa fi badhaafama jeetiin gattee jennu tunillee waan